Salibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho, and I'm back with another story. Ngicela mawuthi umusha subscribe, like, share, click the notification bell so that uzoboqala ukuthola notifications whenever I post a new story without wasting your time. Another day, another story. Uthi ugeli nikuphiwe usisi wami omdala eyibulala wayoyihengela esontweni ngenxa nje yokuthi ekhaya sasikhole kakhulu. Hayi, uthi ke ugeli ke mina nje sikhule phansi kwesandla sesonto nje, even though baba wayengeyena umfundisi bathu wayeyisamtingi esontweni enkulu nje yabo. Uthi ke ugeli ke so sakhula nje sikhuliswa nje ukuthi intombazane ihamba iqonde sasabantu soba u2 uthi intombazane ihamba iqonda ijolisa uluki ngama extension. Uthi yonke we were restricted to everything, ayikho into omngane sake sayenza ngoba nje sasirestricted. Uthi hayi kukhulwe phela ke kushaya i-teenage stage for usisi wami, lapho mina ngisamncanyana kunaye yena useyi-teenager. Uthi hayi sisamkwale kuvuke phela ukuthi ngiyingane mina nayo sefuna uku-experiment izinto yabo. Uthi hayi usisi wami shuthe ejoli. Uthi nje mejoli usisi wami hayi kushuthe ehlanye ngalofana lo usonto esontweni. Uthi hayi mejoli usisi wami yabo sengiyazi nami ukuthi uyajola but nje angimcebisi secret yethu sobabili nje incane yang secret inyana yethu sobabili. Uthi hayi kanti usisi akagcina ukujola kuphela usenza nezinto zabantu abadala. Uthi hayi nangempela ke ugeli ke avedane ke kulomjolo wakhe ke vedane emithe. Uthi memitha before amitha uma ambamba ukuthi uyajola lo. Uthi hayi mama mhlase phansi amthethisa amtshela baba kho mengathola ngale ndaba uyoshawa yabo wamsabisa amtshela nje ukuthi uyokushaya uyokuxosha uphuma uphele la ekhaya were ngoba nje nina nisibonelo lapha esontweni mangabe senenza njalo niphoxa igama lethu. Uthi nje ayalelwe nje ukuthi useyajola. Uthi hayi ugeli athembisa ukuthi uzoyeka amtshela wakhe ethi ungayeki nje shuthi sokudisowner la ekhaya. Uthi nje satshiswe nje ugeli. Uthi hayi ugeli kusho ukuthi mathandweni akabambeki. Uthi hayi nangempela ugeli avedane emithe. Uthi memithi ugeli shuthi uma wabula ithila vele ambone kuqala. Uthi hayi mawakhe ke nje amtshene umfana athi uyayifuna ingane uwilling ngisho ukuthi eze ezohlawula enzeni, but the problem is umithe engashadile, leyo nto izoba igama elibi esontweni labo. Hayi kuthiwa nangempela umama ingane ke eyibamba umama ibiza ihlalise phansi. Uthi lo mina ngihlezi ngilalela because ngangingane babe nganginaki ukuthi ngikhona noma ngikho endlini. Uthi agive usisi wami atshene ukuthi njena uyabona ke lo yenzile wenza into extra ubaba wakho ngeke uphinde umbone uyohamba ungaphinde ubuye la ekhaya. Wayeshilo vele wathi nje umhla wamitha kobe kuphelile ngawe uzodisowner angazi ukuthi sizokwenza njani. Uthi hayi uma wakhe ke lokho emhlohla ke ethi nje into ongazenzela usethi wakhe mina ngayazi ukuthi ubani umuntu ongakusiza. Ayithiwa nangempela ke uthi ngaleso sikhathi mina ngingane ngitshela mhlawumbe uzomsiza but angicabanga ukuthi mhlawumbe uzomkhipha isisiso or something yabo. Uthi hayi nangempela ke uma wakhe ke shithenza ama phone calls ambalwa kudlula isikhathi futhi. Uthi nje phinde futhi ntambama emtshela yabona inkinga into songifake kuzo kumele sihambe siye kuleyo ndawo ke ngosuku olukuthi olukuthi. Hayibo uthi lapho ubaba akatshela ukuthi nje le ndaba ingafiki kubaba bayalana bobabili umama nendodakazi. Uthi hayi nangempela behambe ke umama ngaleyo la. Uthi ngiyakhumbula nelanga bahamba ngalo ngempela bahamba bobabili banyamana. Uthi wabuya ugeli egula wabuya nje wayivalela walala lakhe ubaba kayona le ndoda ehlala ibuka ukuthi kwenzakalani la ekhaya. Umuntu bakuthi ulele uyagula ukholelwa yilokho ukuthi ulele uyagula. Uthi siswami uactive esontweni le ngane le yenzayo nje yonke into yabo. Uthi hayi sisami ke ngaleyo Sunday engayingisho esontweni ngoba nje wayegula egulela nje into eserious yabo. Abuza ubaba kayibo kanti ingane idliwa yini wele siyisadokotela. Kuthiwa nje makhaya no ngingamyisi kadokotela ngithengelile imithi kuthiwa ngithengele ama medication engamyisi kadokotela. Ithi ingane iyidle lento umfana alentuzeke umfana ayifone ntwana yasimtshenile ukuthi ikhulelwe yabo. Ayimtshene intombazane emfana ifonele katshena ukuthi I think it's high time manje ukuthi sitshene family. Manje ugela uthi ngiyayibona yonke because ngihlezi nawe sisi wami isikhathi esiningi so noma ngena ama calls ngikhona. Uthi hayi amtshele umfana ukuthi hayi I think mina esontweni kumele sivele sikhulume le ndaba sife kanye ngeke besibulala okusalayo leyo ngane bogcina sebeyithanda. Uthi usho kuphi umfana uma nogeli sebeqedile ngengane. Uthi intombazane ithi imudle lento la agcine be right ukugula. Uthi kodwa nje vele ezaca lokho ezaca yabo. Uthi manje angazi ngoba sengimdala noma wayezaciswa ukugula noma wayezaciswa ukuthi une stress sokuthi ingane le useyikhiphile and umfana uyayifuna ingane.
hayi kuthiwa kayi kube right kube iSunday yayize-ke ngaleyo Sunday esontweni abe khona uthi happy ejabule yabo nje active uyena but umzimbeni usanciphile kancane yabo uyabona ube wathi ukukhandlika uthi yokube mnandi esontweni yabo kuyena nje active esontweni vele kuhlezi kuyena active uthi nje enandise esontweni eyokube mnandi wonke umuntu abonga nconcoze ukuthi ayibo inkonzo yanamhlanje ngathi nje i-extra uthi hayi ugeli masekhanjwa ntambama ecele komathi hayi khona izinto ezincane afuna ukuyilungisa la esontweni ucela ukusala behind uthi esontweni kunemishini yabo khona abantu abahlala khona lo esontweni uthi hayi nangempela asale kuthiwa mesala unganakwa futhi because bayisalela abanye umuntu yasalenza noma yinje mhlawumbe ufuna ukuklina mhlawumbe ufuna ukwenza so hayi besale kube youth hayi kuthiwa ihambe lenye youth asale futhi kwi youth yena kuthiwa mesele kwi youth kanti ugela ubhala incwadi kuthiwa ugela abhala incwadi achaze yonke into eyenzeka ukuthi makholwa egive abazalwane egive uma wakhe asho ukuthi bazalwane ipressure nencindezi nesifakela yona sigcina singakwazi ukuphila impilo zethu kunalokho sigcina siphila impilo zenu on top of that mangabe kuukuthi umuntu wazini kwenzekile wenza imistake uncamela ukuthi impela azagcina enze ezinye izinto ezwrong ukucover ama mistakes akhe because nina niyajajana mina namhlanje ngila ngikhona kade ngikhulelwe bengithandana nobani ngasikhipha isisu kuyimanje ngiyahluleka ukuphila nalento ngenxa ukuthi kumele ngiprotecte isithunzi sama wami eyithiwa wabhala ugeli wabhala nje uheheba yezwa kuthiwa hawu ugeli wayilengise esontweni kuthiwa imeyilengise esontweni nabantu abasemishini-ke phela bayeza bezovala emva yenkonzo nanathi nje babethi bafika hayibo geli uhengile lapha phezulu yalenga ayithiwa behayize kube nesiqime esontweni kushube ekuthiwa kuphume encourage umfundisi la kuthiwa umfundisi la khona la egcikeni kuthiwa umfundisi ayekhona ayibo mefika befice nje uncwadi uheheba kuthiwa bengayifundi kuthiwa engafunda izofunda nje Sunday wonke umuntu kuthiwa bebizwe kwakuthiwa Sunday so kuthiwa bebizwe fonelwana abazalwane kuthiwa abazalwane baqoqana banama-group kuthiwa wozani kuzofundwa nayo incwadi ingane ishiye negemegeme eyashiya isihenge kuthiwa abazali bayabakholwanga uma wayo kuthiwa wayebanjwa kuthiwa engayi kuthiwa wahlanyuma wakhona wayoyibamba ingane yakhe iphezulu ezama ukuyidonsa ngey'nyawo yabo ukuthi ayibonga nami kwenzakalani so ayehliswe ngempela kufika umthetho abantu bomthetho-ke kufika abantu abeyehlisayo-ke ngabobani beyehlise-ke ingane ibekwe phansi-ke hayi umfundisi mese yasho-ke emva kokuthi sithathiwe isidumbu sahamba nana mese yasho ethi bazalwane ngicela ukuthi nisale behind because ingane ikhona incwadi kuthiwe ngoba besifuna ukuthi nibe khona naniyifamily yabo nabazalwane abanye babe khona because le ngane ibiyilunga lezwe and nje ibikade i-right akekho umuntu owaziyo ngempela ukuthi kwenzakaleni hayi kuthiwa kuhlalwe phansi kuthiwa umfundisi athathe i-microphone kugcwele wonke umuntu befuna ukuzoyibonela ukuthi kanjani ugeli kade happy kangani ukuthi akasekho nithini kithi kuthiwa hayi maybe ifunde incwadi kuthiwa nje kuwumuncu kwakhala esontweni kuthiwa nje umfundisi washo wathi hayi angikaze ngiqondane nento enje kuthiwa ubaba wengane nje washo wathi mina isonto ngiyalishiya phansi isonto nje lingishintshile mina ingane yami kungiphatha kabi ukuthi ingane yami sengaze iyibulale ngoba isaba mina ngoba isatshiswa ngami kusho ukuthi phela ngiyisilwane sengiluza ingane ngaze ngaluza nomzukulu on top of that because ngizama ukuba lo muntu lo oloyal best uthi nje ugeli saqala lapha ekhaya saphila impilo yabantu abanormal sasiphila a fake life uthi Mase saqala saphilisa kwezingane saluka emakhanda nathi nje ngengane sifaka ngisho inzipho senzani usikode into ebhlungu ukuthi usisi wami akasekho uthi kuyimanje mina nginengane yami ngayizala ngaphandle komshado kodwa kushuthi nami mhlawumbe ngangogcina kuthiwe angikhiphe leso sisu leso kube kuthiwa uthi ke nje between uma nobaba lokhu kwaba netension ngaleso sikhathi kuze kube namhlanje bahleli ndawonye but uyabona nje ukuthi kunento eziningi ezinga unresolved ubabune engathi wathi uma because uhleze nokuthi uma uyena walidele ekutheni leyangane ibulale nami nje kuke kuvuke ngithi hluthu nyanye because ngiyazi ngangizwa yonke into ke mina uma kuyena ngempela oplantayo la ekhanda lasiswami ukuthi uzodisownwa uzokwenziwani uthi yo ngasahlukumezeka ngalendlela ukuthi even today